На честь закладання у просвітній роботі наставниці Славки Сабадош od 2005 року ще додзелює припознання з іменом школяром, котрі посягують замерковані результати у області вивчування руського язика. Тогорочні добітники medzi kerosturskima školarami Eminanja Radi zo 4. A i Lana Štrangar zo 4. B klasi, Olesja Papuga i Violeta Čizmar, školjarki 8. A i B klasi, a pripoznanje z menom Janko Olejar dostal maturant gimnaziji na ruskim jaziku Žarko Ostojić. Društvo za ruski jazik, jak povezu Cinju, jak fachowa organizacija, która narod bude označova spejdeša drohi, ali še u kontinuitetu stara, nie direktno, ali indirektno, tak povese i prez zmahanja, prez rižni shodi i o vyučovanju ruskog jazika i z času na čas nahradzujeme najljepších školjarov. Ja prebajce nie čujem, že by še to nahradzoval. Nahradzuje ho rodnašteljnik u Novim Sadze, ali je našo diplomi pozberal, hej. Predsjedatelj opštini Kula nahradzuje, ali pretim mu kaja i to ti podavali našo rezultati. Všetko co mi pokončili na naših zmahanjoch. Društvo za ruski jazik, literaturu i kulturu u 2019 roku ruskim školjarom dodzeljelo ukupno 142 nahradi, diplomi i pripoznanja. 84 nahradi z literaturno-podobovog konkursa Mikoli Mukočiša, 35 diplomi na medziokružnim i 14 na republičnim zmahanju z ruskog jazika i jazičnej kulturi, 8 pripoznanja z zmenom Slavki Sabadoš i jedno zmenom Janko Olejar.